ćemo u narednom delu emisije, jer naši novi gosti su tu. Viktor Todorović je sa nama, ovoga puta u ulozi trenera. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje se našao. David, Joshua, welcome here. Oni su novi igrači iz Sjedinjenih Američkih Država i oni će nastupati ove sezone za vaš klub. Pa evo možda da krenemo od Novajlija, da ih predstavimo. Nekako se tradicija nastavlja da sa američkog kontinenta stižu igrači u Kraljevo. Da, pa naravno. Američki igrači koji dolaze kod nas, koliko pomažu u igri, toliko pomažu i u samom trenažnom procesu, što nam pomaže da unapredimo naše treninge, tako da se trudimo svake godine da nekog dovedemo sa strane, konkretno iz Amerike. Evo, može prilika da se predstavi. Would you like to introduce yourself first, you, please? All right. My name is David Akins, out of Detroit, Michigan. Iz Michigana? Yes. Detroit? Da. Iz Michigana. Da, iz Michigana, iz Detroita. Would you like to tell something about yourself? I'm 22 years old, a wide receiver for the Royal Crowns. 20 godina je star, igra wide receiver kod nas i poziciju free safety-a. And your impression about the new club? I think the club is pretty cool. It's a good thing coming from the States, to have an impact on my teammates and, giving them an opportunity to see how we play football, American football in the United States. And I just love my teammates and my coaches and everything. And I'm excited for the upcoming season. Uzbuđen je zbog dolaska ovde, naravno. Sviđa mi se i klub, sviđa mi se i njegovi saigrači. Veoma mi je drago što je tu i što može da pomogne koliko je trenerima, toliko i svojim saigračima. Da, prenese to iskustvo tamo odakle dolazite, sport je tako. Dobro, Joshua, where are you from? My name is Joshua Henry. I'm from Los Angeles, California, and I play running back and strong safety for the Royal Crowns. Joshua Henry dolazi iz Kalifornije, iz Los Angelesa, igra running backa i strong safety za Royal Crowns. There was the first match here. Yes, it was the first match on Sunday versus Nietzsche, and I want to thank God for giving us the victory, and I thank God for, letting our teammates be healthy. It wasn't no serious injuries, and the game went in the first half, went pretty well. Then it kind of stalled in the second half, but I'm thankful for the game because it allowed us to show us what we need to work on and what each of the individuals need to do. So just hopefully we could go back to practice later on this week and just straighten things up, and hopefully we'll be ready for the Wild Boars in a couple of weeks. Prva utakmica u Nišu, dakle juče odigrana? Da, prva utakmica u Nišu odigrana, kao što on rekao, zahvali Bogu na pobedi, a pre toga na utakmici bez povreda, što je veoma bitno u američkom fudbalu, naravno. Prvo polovreme smo odigrali zadovoljavajuće, malo kasnije u drugom polovremenu došlo do zastoja, što nismo dovoljno trenirali napolju, što smo igravali neke akcije koje konkretno nisu davale rezultate, pa smo htjeli da je ponovimo više puta na samoj utakmici. Da, i u narednih nekoliko nedelja bit će tu izvršena forma za početak već superligaškog takmičenja. Gledat ćemo detalje sa jednog od prethodnih mečeva Kraljevskih kruna, dok dalje budemo razgovarali. Dakle, početak nove sezone je jako blizu. Da, početak nove sezone je za 2 nedelje, igramo protiv Kragujevca, vice šampiona i tima koji je osvajao već niz titula, tako da očekujemo tešku utakmicu i da ćemo sve da se pripremamo da budemo konkurentni na toj utakmici. David, what do you expect from the next season? Well, I expect the championship. We work hard as a unit. When we're all clicking on the same page, I don't think there's a team in this whole country that can stop us offensively, defensively. I think, like Josh said, we started off fast Sunday, and we kind of stalled a little bit, but our coaches prepare us every week. They don't, just because we're from America, they don't take us lightly. Everybody is one. We're in practice. We're set to do our hardest, work our hardest, and like I said, this season I expect nothing but a championship.
that's because we prepared for it, you know, and it's good. Očekuje šampionske dakle, domete. Da li je to je jedna od stvari koja nam dosta pomaže, jer oni svi momci koji dođu, pa i prethodna momka koji su bili tu, imaju pobednički mentalitet. Znači, u američkom fudbalu se uvek ide na pobedu bez obzira ko je protivnik. Nema kalkulacije, nemoguće kalkulacije, uvek se igra do kraja, jer ako se kalkuliše, ne igra puno snagom, dolazi do povreda i naravno pogrešnog rezultata, odnosno pogrešnog po nas. On, kao što je rekao, pripremat ćemo se svakog treninga i vidi sebe kao deo tima, ne kao jednog igrača koji će tu da završi posao. Joshua, your best results by now? My best results, like David said, we should be able to go all the way with the nucleus and the team that we have and the coaching staff that we have. We should be able to should do it. We should be able to do it, and we focus. And they brought us down here from the United States for a reason, and that's to win a championship. And that's what me and David both going to give this team and give this town is a championship, and let this town to be just a more know about more American football. I oni imaju isto takođe šampionske ambicije, kao što je rekao njegov saigrač, tu su da pomognu, tu su da podignu tim na viši nivo, tako da će truditi, a i s druge strane, kao što je rekao na kraju, da izreklamira sam američki fudbal u našem gradu, što je uvek pozitivno. Mi nismo studentski grad, tim nam je sačinjeno uglavnom od srednjoškolaca, odnosno igrača koje mi sami napravimo od mlađih selekcija do seniorskog tima. Nažalost, neki igrači odlaze uvek na kraju sezone, idu da studiraju u Kragujevcu, u Beogradu, u Novom Sadu. Cela liga je puna igrača iz Kraljevske koji su potekli iz Kraljevske Krune. Dobro, da li to znači da je sada nekako obnovljen taj igrački kadar, da je dosta ima promjena? U odnosu na prošlu sezonu nema velikih promjena. To je generacija koja je došla sad od svog maksimuma i nadamo se da će ove sezone da pokaže svoj maksimum na utakmicama. We must ask you about impressions regarding the city of Kraljevo. Kako gleda grad Kraljevo? The city is great. It's a small town, but though it's a small town, the people are very warming. And when I say warming, I mean go out and we see interested faces. Me and Josh have taken many pictures. It's a lot of smiles, a lot of, like I said, interested faces. And I love the city. It's small. It's, where to go, how to get there, and you don't really get lost that much. I mean, I personally got lost once, but I mean, it's not that hard. And like I said, I like the city itself. Nightlife is great. Girls are great. A lot of models' faces, man. But something very different from Michigan. Oh yeah, very different. I come from a big city, coming from Detroit, Michigan, and that's one thing. Like I said, you get lost real easy in Detroit. You might end up one side is on the east, or you might end up on the west side. Here, I know if I get lost, just try to find the center, and then everything is all right. Dakle, govori o tim prednostima ovog malog grada. Da, govori o prednosti Kraljeva. Sviđa mi se grad, naravno, i veličina samog grada, jer ne može lako da se izgubi u njemu. Ako se izgubi, samo traži popularnu Milutinu u centru i naći će. A i devojke mu se sviđa. A i naravno, devojke kao svi ljudi koji dođu iz inostranstva kod nas oduševljeni su našim devojkama, kako izgledaju. I naravno kaže da su ljudi u Kraljevu topli, kako on kaže. Topli, kako on kaže. Kad god izađu na ulicu, uvijek se slikaju s nekim i... And what to say about comparing Kraljevo, comparing Los Angeles? There's no comparison, but I would say, like David said, it's a small town, but they have a big heart. And so, and the people, they welcome us with open arms, they smiles, and it's just lovely faces and a great atmosphere. And I'm just happy and enjoying to be down here and be with the people, and they're very polite, and they just treat you well, and the food is great. So
It's real good. Food down here is Which one is the best? It's hard to say. It's hard to say the best, but some food down here is better than Los Angeles. Znači sva hrana je ovde dobra. Na pitanje da poredi Los Angeles i Kraljevo, rekao da je to nemoguće, jer ovo je mali grad sa velikim srcem, kako on to kaže. Isto je rekao da su mu svi poželili dobrodošlicu kad je ovde došao. I naravno osvrnuo se na hranu ovde u Srbiji, koja isto takođe ne može da se poredi sa američkom hranom, i oduševljenje. Nadam se da će se vratiti sa više kila nas. Okay, and you are impatient to reach the first match, official match in Kraljevo. Yes, very excited, very impatient. We're impatient. We wish the game was tomorrow. So we're ready to play, and we're ready to get this town, a spark, something that show like this is American football. This what we do back at home. And when they come, hopefully if they come, they will enjoy it. And they will see it. They will say, "Wow, this is a good game. Hopefully we can pull out a win." Dakle, nestrpljivi su da počne sezona, to će biti dakle za 2 nedelje. Za 2 nedelje. On očekuje da će to biti atrakcija. Da, pa kao i svaka utakmica američkog fudbala, samo po sebi je atrakcija, sad sve zavisi od domaćina koji organizuju to kako će biti, ali nada se da će moći da pokaže stvarno kakvi su njihovi potencijali i da pokaže šta je američki fudbal i kakav je američki fudbal koji on igra kući. Dobro, kada je prva utakmica u Kraljevu, prvi meč, zna li se to po rasporedu? Zna se, ne znam tačno datum, ali ja mislim 1-2 nedelje posle Kragujevca. Dobro, možemo li kada kao i njih dvojica podelimo taj optimizam da će kraljevske krune jurišati na titulu? Ili je to malo preambiciozno? Naše želje su naravno šampionska titula i svaki tim američkog fudbala u Srbiji ulazi u ligu da postane šampion. Nema kalkulacije sad. Kako će to izaći na kraju, ne znam, ne mogu da obećam ništa, ali uglavnom svaku utakmicu ćemo ulaziti kao da je borba za šampionsku titulu. Biće atraktivnije gledati sa njima dvojicom, naravno? Definitivno, biće atraktivnije s njima dvojicom. Nadam se da će Kraljevčani već to vidjeti za jedno mesec dana kad bude prvo domaćinstvo u Kraljevu. A da vas potencijalne nove snage mogu naći umeđu vremenu? Kako izvinite? Nove snage, novi zainteresovani, gde vas mogu naći? Najlakše nas je naći na Facebooku. Na Facebooku, ako žele neko da kontaktira, ima nalog Royal Crowns Kraljevo, tako da je najlakše tu nas naći. Treninzi su u gimnaziji u 9:30 utorkom, četvrtkom u 10 sati takođe u gimnaziji. Vikendom, nažalost, menjamo lokaciju, kako nekad smo na aerodromu, a nekad smo u Matorskoj banji u Okaniku. Okay. The program is over. Thank you for being here and see you again. Alrighty, thank you for having us. Hvala i tebi, Viktor, što si bio sa nama ovde. Evo, isteklo vreme ove emisije, pa pratit ćemo kraljevske krune, naravno, posebno kada počne sezona. Želim vam mnogo uspeha i verujemo da ćete daleko dogurati u toku ovog takmičenja koje će uslediti za 2 nedelje, je početak, je li tako? Hvala vam što ste spod. Eto, bila je ovo emisija Time Out za ovaj ponedeljak 12. mart. Mi ćemo sa vama biti i narednog ponedeljka od 17 časova, to je u ovoj godini novi termin emitovanja ove sportske emisije na nacionalnoj televiziji Melos. Dakle, vidimo se ponovo za 7 dana. Hvala na pažnji.